turagusuhuje rero kandi tuguhaye ikaze ahangaha ni kuri TV nk'uko nyine ubibona. Amakuru rero yacu ni meza. Ubu ngubu akangaka kanya rero nk'uko ubizi dusanzwe tukugezaho ibikorwa byinshi bitandukanye hirya no hino biri kugenda biba. Tukaba tuje kukugezaho itangira ry'igikorwa cya Tour du Rwanda rigiye kuba ku nshuro ya 16 kuva ribaye irushanwa mpuzamahanga. Rero nkubwira yuko ngiye nkubwira ubundi hano kuri convention, ubundi hano kuri Kigali Arena Pluto yabaye Kigali Arena, hari buri wese aho buri wese yiteguriye rero kwitabira, ndetse ntawe utaje niyo nka ikaba yaje kugira ngo irushanwa rero nkubwira ko rimaze imyaka nyine 16 ribaye irushanwa mpuzamahanga, guhera mu 2009 rikaba ari irushanwa ryagiye rikundwa, ryagiye ryitabirwa n'abantu benshi n'amakipe atandukanye hirya no hino ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange. Ni amarushanwa rero yagiye aba uhereye mu bijyanye no ku bakinnyi batandukanye ku isi muri Afurika, i Burayi ndetse yewe no muri Aziya bakaba bari tabiriye inshuro zitandukanye iri rushanwa. Ahangaha rero ubona ko nyine ni mu gitondo mu masaha y'ama2 n'igice za mu gitondo kuri munsi ya 18 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare 2024. Urareba rero usanga ahantu hose nyine ni Tour du Rwanda, inkunga rero n'amakampani atandukanye harimo Mysol, urabona ko yamamazwa n'umukinnyi wa filimi Byari, nayo yabukereye yaje hangaha rwose kugira ngo ibashe gukurikirana ibijyanye na Tour du Rwanda, kandi ikaba nayo inkunga nyine TM Printers wayizi ni kampani ikora ibijyanye no guprintinga no kwandika ku myenda kabisa, bakaba bakora ibyo bikorwa bitandukanye kandi babikorera hirya no hino. Aha rero ni Mysol yashyushyaga abantu batandukanye, abakinnyi bayo kabisa ubona ko bari babukereye. Amakampani yabukereye hano, amakampani yabukereye yaje ari menshi, yaje gushyigikira iriya ni Canal Plus rero nayo ikaba iri mu baterankunga ba Tour du Rwanda. Iri rero mu baterankunga ba Tour du Rwanda, iyi ikaba ari Inyange rero urabizi ko Inyange ibikorwa bitandukanye mu ruganda, navuga rutunganya amata, ariko nubwo Inyange yatangiye itunganya amata, ubu Inyange isigaye ikora ibintu byinshi bitandukanye birimo amaji. Hano rero kumva umuziki kabisa wari fresh, umuziki umeze neza cyane. Ahangaha moto ziratambuka, ahangaha nkubwira ko turi kuri Kiye. Hano ni munsi ya Kiye University of Institution University of Education, ubu ngubu yabaye MTSS, isigaye ikorera mu by'ubuvuzi. Kugira ngo harakeye, Kigali irakeye kabisa, urabibona ko hakeye cyane. Iriya rero ni Mysol, ikaba ugiye mwegera inyuma mugende musubira inyuma. Ubu ngubu irushanwa rikaba rigiye gutangira nyine, bakaba bari kugenda bagira ibintu basukura umuhanda kuri ibikorwa bimeze, kugenda basubira inyuma. Iyi ni Canal Plus. Uri kumwe nawe ahangaha rero ni Tuati Musanze, nkaba naje kugira ngo mukurikire
dukurikiranire akantu ku kandi amakuru atomoye kabisa Tour du Rwanda y'uyu mwaka 2024. Iyi rero ni Zacu TV nayo birubona kuri Canal Plus iriko yamamaza Zacu TV kuko Zacu TV ikorana na Canal Plus. Amafilimi aca kuri Zacu TV akoresha imiyoboro ya Canal Plus, bakaro biri mu bijyanye na partnership no gukorana hano babaje kwamamaza ibijyanye muri rusange bw'iyi kampani ya Canal Plus. Abashinzwe umutekano nk'uko bizi ko ari intangarugero muri byose, polisi y'u Rwanda niyobora imodoka y'Inyange n'izindi modoka kugira ngo zifate umurongo zibashe gukurikirana neza uko ibikorwa biri kugenda, ariko zinakurikiza amategeko yo gupanga gahunda, kuko iki ni igikorwa gikomeye cyane. Inyange rero Reba, iki ni igikorwa gikomeye cyane rero kubera ahangaha kuri BK Arena hafi na Stade Amahoro, nayo ubona ko koko imaze kuzura. Stade Amahoro iri hakurya. You see Stade Amahoro Stadium there. That's the best and the biggest stadium in East Africa, and this stadium is called Amahoro Stadium. This stadium will host a number of 45,000 people who sit in the where. This is the BK Arena where everybody has came here to participate in either way. Maybe people came to participate in Tour du Rwanda. You see red is there. Red is in white and red. That's Amstel girls who will participate here and will perform as advertising Amstel. I can remind you that Amstel is the best sponsor in Tour du Rwanda and is the second in the second number. That's girls. You see that the beautiful girls here in Kigali, Rwanda. And you see that we are here in BK Arena, and you see everybody here is ready, everybody is waiting, everybody is ready to see what is going on, what is going to follow. And you see here Prime Insurance, the best insurance company here in Kigali, Rwanda. Everybody is supposed to get some insurance so that he can make his life so long and his life so secure. You see everybody here, journalists and people. You see beautiful girls going there, strolling like where, and going in the world work, and they are being shown where to go here in the BK Arena. And you see, this is so amazing that girls are for the bait, the best betting company here in the BK Arena, showing off and run way on to the Rwanda. This is Yep TV, and I can remind you that we are on the launch of Tour du Rwanda, where everybody is ready to see what is going to happen here. Nkwibutsa rero ko abantu bitabiriye irushanwa n'abantu benshi n'amakampani atandukanye, harimo kampani ya bettinga, kampani z'ubucuruzi, abantu bakora imirimo itandukanye nk'uko ubyirebera ahangaha nyine nk'uko bigaragara. Akazi rero ni kose kamamaza kabwira abantu iby'irushanwa nyine rimaze igihe. Ni indirimbo nziza yahuyemo abahanzi batandukanye barimo na Mani Marite. Irushanwa rero rikaba ubona ko rifite amavuta kabisa. Abantu bitabiriye ku bwinshi, umutekano ni wose ahangaha ubona ko nyine ibintu bimeze neza cyane. Hari hakurya rero dukora zoom ku bureba rero ni abakobwa beza b'i Kigali mu Rwanda. Iyi rero ni Prime Insurance ni company na Rwanda nkubwira ko nayo itatanzwe na Rwanda ikaba yaje kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange mu gikorwa cyiza cyane gihuruza amahanga menshi cyane cya Tour du Rwanda.
kuri BK Arena. Mubwira ko nyine iri rushanwa rizakorwa mu buce bitandukanye, ama etape pare etape. Agace ka mbere rero cyangwa etape ya mbere ikaba igiye kubera hano i Kigali nyine, ikaba yabereye hano i Kigali, ikaba ahangaha yabereye ariho inatangirira nyine, nk'uko mu kandi myaka ari buze minisitiri wa siporo ari buze gutangiza irushanwa ku mugaragaro. Ubona ko n'ahantu hari abanyamahanga benshi, abanyarwanda barahari ku bwinshi, abanyamahanga urabona ko hari white people n'abakobwa beza baseka neza cyane, urababona abanyarwandakazi. Imana yahaye umugisha u Rwanda rukaba rufite ababyeyi, urabona ko umuntu wese aha iki gikorwa agaciro kandi akagifata nk'igikorwa buri munyarwanda wese afitemo inyungu. Rwandeya, fly the dreams of Africa. Abakobwa rero beza bakaba baserukiye amakampani atandukanye bayamamaza mu rwego rwo kugira ngo buri wese yibonemo kandi serivisi mu Rwanda ikomeze yandike izina rikomeye cyane nk'igikorwa kiranga ibihugu nyine byateye imbere nk'intumbero y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero tumushimira ku mutekano ndetse naho akomeje. Ahangaha rero ni TM, we print for you. TM rero Techno Market bakorera hariya mu mujyi, reka tubamamaze n'ubwo nyine batandatu. Babona rero abakobwa beza cyane bari mu muhondo, niba ari umuhondo niba reka byite orange n'umweru. Abangaba bakaba bari mu bari kwamamaza iki gikorwa cya Country Rwanda. Abakobwa beza cyane kabisa, beza cyane. Bari ko bagenda rero, barimo bagenda mu muhanda aho bagiye kwinjira mu modoka agomba kubatwara akabajyana aho irushanwa ribuze gusoreza. Aka gace ka mbere irushanwa karibuze gusoreza hano kuri hariya kuri Convention Center, Kigali Convention Center KCC. Rero akazi k'akantu kitaweho uyu munsi ahangaha kabisa. Yarinda umwana agira hakikare kabisa makampani yose uhatana mwisiganwa ry'amagare muza. Police National Police of Rwanda National Police nako yabukereye kuri moto bikomeye cyane, na zira moto ko ari British Motor Work engine. Urabona ko ari BMW, ni moto zakozwe n'uruganda rwa BMW cyangwa se ziriho marike ya BMW. Mubwira ko Visit Rwanda ariyo kigo cyashyigikiye cyangwa se muterankunga mukuru cyane cyane muri rushanwa rya Country Rwanda. Visit Rwanda imaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Afurika muri rusange ndetse no ku isi hose. Visit Rwanda rwose wavuga yuko imaze umuntu wayirengagiza yaba abeshye cyangwa se kuvuga ko idakora neza cyangwa se itagize umusaruro itanga ku bijyanye n'iterambere ry'u Rwanda. Ahanini yaba abeshye, yaba yirengagije ukuri kandi akubona, urabona ko abantu bose babukereye rero. Ziriya moto z'abapolisi nyine, abapolisi bakaba ubona ko bambaye iniforume yabugenewe y'iri rushanwa, bambaye amakoti meza cyane y'icyatsi kibisi n'umukara. Amakoti ubundi ntago bari bayasanganywe, yateguwe nyine kuri iki gikorwa nk'uko bireba. Gerayo amahoro rero akaba ari siroga ya polisi y'u Rwanda imaze kubaka izina rikomeye cyane mu bukangurambaga rero bwo gufasha abantu bose kuba bakitonda mu gihe bari mu muhanda, bagatwara bitonze kandi bakaba bakita ku buzima bwabo ndetse no ku buzima hano muri rusange. Aha rero bari gukora akarasisi ko kugira ngo baze kubona uburyo moto ziza gukomezanya buri wese na moto ye. Urabona ko ni akarasisi
ariko kugira ngo babone uko bapanga moto mu kanya kari buze haraza kuza amakipe, nkubwira ko ari amakipe 18 yitabiriye iri rushanwa, amakipe 18 yitabiriye irushanwa, kandi buri kipe nkubwira ko ifite abantu batanu. Muri rusange hari amakipe yaturutse hirya no hino ku isi, nkubwira ko hari abakinnyi batandukanye bari kwitabira irushanwa rya Country Rwanda, bari buryitabire, kandi nyine nk'uko bigaragara ko ni irushanwa rimaze gutera imbere cyane, umuntu wese akaba yiteguye ndetse ari kureba ese biraza kugenda bite. Neza ni kose hano kuri BK Arena. Bakabutsa rero gukanda subscribe wowe dukurikiye kuri Yep TV RTA cyangwa se RTA, ukanda subscribe, ukande kuri ako kazogera kugira ujye ubona byinshi tukugezaho, tukubwira ko hano hagiye hari guca ikinamico yitwa Ndamukunda. Ni ikinamico nziza cyane ugiye kujya ukurikira, wari umenyereye gukurikira ikinamico mu bindi bigo bitandukanye by'itangazamakuru tutari buze kukubwira hano, ariko nkubwije ukuri ko ugiye kubona ibintu birenze cyane. Kujya ukurikira hano ikinamico Ndamukunda itegurwa na kampani ya Yep Media, nkubwira ko wanyarukira kuri Bikore TV bari kwerekana iri rushanwa live mu buryo bwa live, baryerekanye mu buryo bwa live, kandi tuzakomeza gukurikiranira tukurebe uko ibikorwa bya Country Rwanda bigenda. Wajya kuri Bikore TV ugakanda subscribe, maze gukanda hano no kuri TV show ko yitwa kuri WhatsApp, kuri YouTube ujyeho wandike ngo Bikore TV show, urahita ubona iyo channel uyikandeho kugira ngo ujye wibonera amakuru atandukanye hirya no hino, ndetse amakuru y'ibyamamare, amakuru muri politiki, amakuru mu by'ubukungu, utuntu n'utundi, amakuru muri siporo, imyidagaduro. Ni ikintu cyacu kuri Bikore TV show. Iyi rero uri kureberaho ni Yep TV RTA cyangwa se Yep TV Rwanda. Nkubwira ko nyine ari zino moto rero zirimo zizenguruka, nkubwira ko izi moto zibuze kugenda imbere ndetse n'inyuma ya buri timu cyangwa se ya buri kipe uko akurikirana. Nakubwiye ko amakipe yitabiriye irushanwa rya Country Rwanda ni amakipe 18. Amakipe 18 agomba kwitabira iri rushanwa, kandi nyine bikagenda neza. Stade Amahoro rero ubona ko imaze kugera ku musozo, ikaba ari igicumbi cya siporo muri rusange. Ni umujyi wa siporo kabisa hano i Remera, ujya ubona ko uberanye n'ibintu bya siporo, kandi ukubona ko bisa neza cyane, ni ibintu byiza. Yep Media rero ikaba yakugereye kugira ngo tukugezeho buri kimwe cyose kandi gikurikire. Gerayo amahoro rero, polisi ikaba yabukereye, abapolisi ubona ko biteguye cyane kuza gukora iyo bwabaga, bagatanga umusanzu wabo mu kugerageza gukora icyatuma irushanwa riba kandi rikaba umutekano usesuye. Abanyamakuru rero hano ni benshi, urabona ko buri bitangazamakuru mpuzamahanga bikaba biri hano, buri kinyamakuru cyose cyaje kwitarira amakuru kuri tere ahari kubera Country Rwanda hano mu Rwanda. Agace ka mbere kagiye gutangirira hano i Kigali muri Gasabo mu murenge wa Remera, rero kuri BK Arena ndetse hafi ya Stade Amahoro ivuguruye. Nuko abantu baturutse hirya no hino babukereye, babona nk'uyu mumama kabisa yabukereye, yavuze ati nubwo rwose siporo ni ikintu ngomba kwitaho
abona ko nyine koko siporo ni ikintu agomba kwitaho ntabwo yibeshye. naho ati igare numvise ko rishobora kugabanya ibiro, ati reka ndebe uko banyonga igare. ni abasore beza rero bazi kunyonga igare, nako amakipe yabukereye kandi agiye kwishyushya. harabura akanya gato rero minisitiri wa siporo nyakubahwa madame Memosa Aurora Memosa rero Munyangaju ari buze kuwutangiza irushanwa mu kanya gato, ari buze araza kuritangiza ku mugaragaro. irushanwa ryabaye ku nshuro ya 16. abantu bari ku muhanda uturutse hano BK Arena ukarinda uminura Kimironko mu isoko, ugasubira inyuma ukagenda inyubako ya Sport View, ugakomeza ukagenda ndetse ku Kisimenti hose hakaba hari abantu batandukanye baje kwihera ijisho uko ibikorwa bya Country Rwanda bigenda. rero bakaba hari bamwe mu bayobozi ba Fozabet mugira ko hari imwe mu makampani yateye inkunga ikomeye cyane, yateye inkunga ya Country Rwanda. aba ni abayobozi ba muri Fozabet, nabo baje kwihera ijisho irushanwa bateye inkunga ryiza cyane kandi rigezweho ryamenyekanye, rikaba riri mpuzamahanga. Country Rwanda ubu bisigaye iri kuri 2.1 bigira mpuzamahanga. urwego rwiza cyane ko n'abamama batwaye utudarapo kabisa twamamaza TM for print for you. ubona ko abaturage rwose hano buri wese yitegeye kureba uko aka gace kari buze gutangira, gatangira irushanwa muri rusange. rero barishimye kabisa, ubona ko bishimye. uyu rero ukaba ari umufana ukomeye cyane wa Country Rwanda, nk'uko nawe ubona yabyambariye. mubwira ko polisi nyine hano ishinzwe umutekano, polisi y'u Rwanda yishimira cyane. nawe ati mome rwose nifatire kuri gera y'amahoro ubona se ufata agafoto kabisa kuri gera y'amahoro, ni akantu keza kabisa, akantu keza ubona ko kangura buri munyarwanda wese gukurikira no gukurikiza ukaba wabukereye rero ubibona ko ubushake kabisa, ubushake bwinshi cyane. irushanwa buri wese atatinya gutanga umusanzu we kugira ngo ribe ryatera imbere cyangwa se ribe ryagira akamaro rigirira buri muntu wese. ahangaha ubona ko buri wese yishimye, ubona abanyarwanda barishimye cyane kandi bishimiye ibikorwa bitandukanye biba biva ku rwego mpuzamahanga bikaza kubera mu Rwanda. ubona ko nyine ni ikintu gishimishije cyane. urabona aba ni abavetera bayatwaye kera. bamugabo ndabona yazanye n'imodoka nshyashya, ya kipe y'uyu mugabo. abantu bose ubona ko babukereye bitabiriye kabisa kandi baje bafashije, baje babishaka. ikintu cyiza cyane washimira. tukubutsa kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa bitandukanye. abanyamagare rero amakipe akaba yatangiye kwishyushya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ko mu kanya kari buze gato cyane wa minisitiri wa siporo ari buze gutangiza irushanwa ku mugaragaro.
imodoka zitandukanye zikaba zaje gufasha mu bijyanye na serivisi zitandukanye, kwamamaza ndetse no gutera inkunga mu buryo bugaragara bwa serivisi. Abakaraza rero urabizi ko mu Rwanda umuco ni ikintu cyiza imbere, nuko abakaraza babukereye kabisa, bakaba bari gukaraga ingoma n'umurishyo. Visit Rwanda ubona ko wamaze kwamamara ahantu hose. Urabona ko rero iyi akaba ari ikipe ya Eritrea nk'uko bakate uriya muhanda n'undi wo kuri ugana kuri Zigama, urimo murabyumva neza, bakomeze bagere kwa Rando, bahite bamanuka uriya muhanda usa nk'ujya kagatipe ngejo kavuye muri gereza, bahite bakata kuri Prince House. Ahantu hateguye neza cyane rero, hano ubona ko ari stage barazamuka Kicukiro, arimo aramamagara ngo sasaba ngo nze kumuhamagara ngo bazamukira mu gice cy'ibumoso ngo bambwire ukuntu ngo kiriya kibazo cyakemuka. Abaturutse Bugesera banyuramo none ejo nabwo yari yamamagaye arambwira ati mbese reka mwibutse gukanda subscribe hano kuri Bikore TV show, kanda subscribe kabisa kugira ngo ujye wibonera buri kimwe cyose, kandi urabizi nawe ko icyo kintu ari inkunga ikomeye cyane. Kanda subscribe kuri Bikore TV show kugira ngo ukurikirane ikinamico Ndamukunda. Ni ikinamico nziza cyane ivuga ku muco nyarwanda, izajya itambuka hano rero, ikaba yaranatangiye. Umanutse hasi urabona agace kayo ka mbere, ikinamico Ndamukunda, ikinamico nziza cyane izajya itambuka hano buri gihe kuwa gatanu, buri wa gatanu saa 12 rwose z'umugoroba, nkubwira ngo ujye uba wageze kuri Bikore TV kugira ngo ukurikire amakuru, noneho uhita ugaruka hano kuri Yeb TV kugira ngo ikinamico Ndamukunda ibice bizagenda bikurikiraho. Ikinamico rero y'uruhererekane izatambuka hano kuri Yeb Rwanda, nuko abaturage rwose bahari kandi babukereye, nuko babukereye nta kibazo gihari na gitoya. Raza kuba ari stage bari gukora nyine contre la montre par équipe, buri kipe iragihaguruka ari abakinnyi batanu, wese arategerezanyije amatsiko rwose kureba gutangira kwirushanwa. Urabona ko buri muntu wese arategereje bihanganye, abantu bose. Imwereka muvoma, yitwereka n'imuvoma iri hano kuri BK Arena i Kigali muri Gasabo. Umuntu wese akaba yiteguye, amakipe urabona ko akaba ari kumwe n'ikipe ya Java Innovatech. Muyamashi cyane ikipe ya Java Innovatech igiye kwitabira Tour du Rwanda ku nshuro yabo ya mbere, bazabereka ibitangaza muri uyu mwaka. So Bella Flowers nawe ni umufatanyabikorwa, nabwiraga ko indirimbo nziza cyane rwose, indirimbo Tour du Rwanda, abantu igihumbi mu misozi igihumbi, abantu ibihumbi ku misozi. umwe mu bakinnyi bamaze kwitabira Tour du Rwanda inshuro nyinshi, kuko mu kanya gato nabwiraga yuko abantu igihumbi rero, abantu ibihumbi imisozi, indirimbo nziza cyane y'abahanzi nyarwanda barimo Mani Martin, barimo icyubahiro kuri Maria Joseph, amashimwe cyane. bitegura mu isaha ya saa sita mu kanya imbere, ariko ikipe ya barimo na Mani Martin nawe akaba ahagarariye mu ndirimbo. Urabona ko bashyigikiye, koko nyine bashyigikiye ikipe y'igihugu, bashyigikiye Rwanda
rusonge mbere kabisa. Bose ubona ko bishimye kabisa ku kanyamuneza ku maso. Yep TV kanda subscribe. Reba amakipe y'ibihugu azitabira iyi Country Rwanda ndetse ikaba irimo n'umukinnyi ikipe y'igihugu ya Ethiopia mabwira ikaba irimo umukinnyi rero bose bakaba babukeye ukomeye cyane kanya gato tuvuze kubabwira amateka ye ko iki gikorwa kizasoza cyumweru badusapurayinga indabo nziza cyane duhemba bariya baba batwaye stage barakomeje nyine abakurikiranye n'ikipe ya Stars nayo ni ikipe arimo umunyarwanda iyo ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan abashimira cyane ikipe ya Astana iyo ikipe ya Astana nayo imwe muzo kwitondera cyane muri uyu mwaka mbere hamwe kuguza Country Rwanda muri 2019 ya kipe ndiye yakigeraga abantu murabyibuka so navuga kuri Amstel Heba ukanyarwa kandi Heba watwaye stage aho tubashimira cyane Kuri TV show aho tugeza amakuru ari nako dushimira Kagera Business Group hano nitwa Tiyo Sanze abana bo tuba turi kumwe uyu munsi ndavuze ngo niba twara mugire ngo iyo ni ikipe y'igihugu ya Mauritius nayo ni imwe mu makipe y'igihugu azitabira Country Rwanda. Dushimire cyane kandi Rwanda Fly the Dream of Africa. Dushimire cyane Visit Rwanda akaba ariyo idufasha mu guhemba umukinnyi uza imbere y'abandi bose ku rutonde rusange. No kuvuga ngo iriya mayo y'umuhondo mwabonye Henoke Murumbere hano yari yambaye umushishi umukinnyi uba wambaye umwambaro w'umuhondo uvuga ngo nuba uzi imbere y'abandi bose ugeragejwe niyo bita mayo jaune ahebwa rero na Visit Rwanda iriya mayo yaba yambaye ni ya Visit Rwanda ubibona se tubashimire cyane nabo dushimire kandi SP Remax amavuta meza cyane ya Remax akoreshwa mu modoka aboneka hose mu gihugu ku masitasiyo ya SP nabo nabo gushimirwa cyane dushimire MTN ngombwa ko yikura mu isiganwa zari kuba ari ikipe 20 ariko ubu ni ikipe 19 buri kipe igizwe n'abakinnyi 5 ubwo bivuze ko ari abakinnyi 94 bagomba gutangira isiganwa ry'uyu mwaka. Pero nabwiraga ya UCI Mondial Centre Mondial de Cyclisme en Afrique harimo n'umukinnyi w'umunyarwanda muyikomera mu cyane dore ngiyo ikipe ya Centre Mondial de Cyclisme muri Afrika ariko kumugatwara iryo nishyano muyongera amashyi ikipe ya Direct Energy polisi y'igihugu kandi ikipe y'igihugu ya Eritrea mwayibonye ikipe y'igihugu ya Eritrea yinjira neza cyane ikipe irimo abarimo Merhawi Kudus irimo Eyon Meskel ikabamo abakinnyi nka Zibrey Ahomaya Yasiete Murugeta na Samson Salomon ndetse na Aldiru Arefai abo ni abakinnyi bagize ikipe y'igihugu ya Eritrea amakipe yitabiriye Country Rwanda igihe kirekire n'abakinnyi bakomoka muri Eritrea
ikindi kandi kikaba ari na kimwe mu bihugu bibiri bya mbere bikomeye mu mukino w'amagare muri Afurika, Eritrea. So nari ngikomeza gutanga ubutumwa bwa polisi y'igihugu ku bashoferi. Polisi y'igihugu kandi irabwira abashoferi ko niba utwaye imodoka ugomba kurenza umuvuduko, ugomba kwirinda kurenza umuvuduko wateganyijwe. Irinde kurenza umuvuduko wateganyijwe. Niba ari ubutarenza 60 ubwo ugomba kurenza 60 nyine. Niba ari ubutarenza 80 ubwo ugomba kurenza 80 nyine. Abashoferi kandi bagomba gusuzumisha ibinyabiziga byanyu mu gihe cyagenwe. Kirazira gutwara ikinyabiziga kidafitiwe ubwishingizi, kirazira kandi gutwara abarenze cyangwa ibirenze ubushobozi bw'ikinyabiziga. Ubwo ni ubutumwa polisi y'igihugu ikomeza kugeza ku bashoferi, abatwara moto namwe, abamotari. Abamotari Tour du Rwanda ku nshuro ya mbere mu mateka Tour du Rwanda nibwo tugiye kubona team time trial, abakinnyi batanu basiganwa n'ibihe. Ntabwo byari byigeze bibaho ukundi muri Tour du Rwanda zabanje, ariko kuri inshuro mu kanya gato rwose baraza kubona irayandikira, ariko kubera bari leta baba babikuyeho babikusubiza, ariko ibingibi birangiye ko n'ibikanazo bazi gukora ntabwo zifotora moto zikaba zitangiye. Ntabwo bigira icyo bihindura kuri ba bandi bane ba mbere bahageze. Ibihe byabo rero nibyo byitabwaho. Hanyuma uwakojeje ipine mu murongo ari imbere muri abo bane muri iyo kipe yageze ku murongo niwe uzabana umwambaro w'umuhondo. Usibye kandi team time trial uyu mwaka hazabana individual time trial contre la montre individuelle. Umukinnyi asiganwa n'igihe azaba ari kuri stage ya gatanu bava i Musanze mu mujyi bereza mu Kinigi. Gusa mu myaka yashize hari igihe bigeze guhaguruka ari Nyamirambo kuri 20 basiganwa n'ibihe bakazamuka kuri Cosmos bakagera kuri umupaparazi bakamanuka za Ikona na Reba bacurika baryama Kimisagara bagera kwa Mutwe akazamuka aho bita kuri Midokine bakazamuka mu ipampe ubundi bakongera bagasoreza kuri 20. Icyo gihe niyo individual time trial abakinnyi basiganwa n'ibihe. uriya mugore ugiye gukandira modoka wallahi arabunamye mu nzira ishyira modoka y'umutuku. 2020 umunyarwanda singure uriya ni umugabo se n'umugore Moise, ndetse kugeza ubu ngubu nawe munyarwanda kuva Tour du Rwanda yaba 2 n'igice kimwe niwe munyarwanda umaze kuza hafi kuko muri 2020 yabaye uwa kabiri nyuma ya classification na Tanel. Hanyuma umwaka wakurikiyeho igisiga cya Ebola yakurikiyeho nabwo nibwo za zindi ziba zitwara ibisasu, ariko yabari Rwanda umaze kwegukana stage kuva Tour du Rwanda yazamuka ikagera kuri 2 n'igice kimwe ivuye kuri 2 n'ibice 2 minota rero 6 gusa turaza kuba tubona ikipe ya mbere ihaguruka muri team time trial. Bibutse inzira baraza guhaguruka kuri BK Arena baca hanga kuri Ferwafa bakomeze bajye Kimironko baca kuri Kiye bagera kuri Kimironko bakate uriya muhanda kuri Simba Kimironko bagaruke muri uyu muhanda wo kuri Zigama bakomeze bagana kwa Rando bagera kwa Rando barete baciri kuri muhanda umanuka ujya muri zina Feruje zinakomeza zijya mu Giporoso ariko nibakomeza mu Giporoso
so bahitamo none bazenguruka iburyo bace kuri press house harimo ibisore bigerayo dore nk'uri nibagera sonatine bariko bazamuka ntago wajyamo hariyo urimo Kicukiro centre ariko banyuze abo basore bashyitse hanyuma barazamuka bagera Kicukiro centre yabo wambe bagera hejuru uyu nguyu ni muremure mwana bahita bakata noneho bamanuka bamanukire mu muhanda usa naho usanzwe opose baramanukira mu muhanda aho imodoka zijya Bugesera zinyura. ahangaha rero ubona ko minisitiri wa siporo nyakubahwa madamu Aurore Musa Munyangaju yari amaze kugera ahangaha rero BK Arena hagiye gutangirira agace ka mbere nako gatangiza ku mugaragaro irushanwa rya Tour du Rwanda muri rusange. Akaba amaze kuhagera rero akaba ari ugiye gutangiza irushanwa nk'umushyitsi mukuru nk'uko mubyibonera n'amaso yanyu. akakivuza agifite amaraso bazamuka ntabwo bari buhite bakaturi bajya kuri international barahita bagenda imbere aho kugira ngo bakomeze ka gahanda k'amabuye bahita bongera bakate noneho bagoronzore kariya kantu bakarongoye bajye mu muhanda noneho wa principal bazamuke bazamuka uriya muhanda wose noneho bagende basoreze kuri Kigali Convention Center. So barazamuka uriya muhanda wa Kimicanga basoreze kuri Kigali Convention Center. Iyo rero iraza kuba ari stage ya mbere team time trial ku munsi w'ejo abakinnyi bazaguruke i Muhanga berekeza ubu rero nakurarikira gukurikirana nyine igikorwa kuko kiratangiye ku mugaragaro igikorwa kigiye gutangira. Nagukangurira rero gukurikira ugahanga amaso yawe ugakurikira uko ibintu biri kugenda ahangaha ukareba neza cyane. Nyakubahwa minisitiri wa siporo haza gutangiza irushanwa ku mugaragaro, araza kuritangiza ku mugaragaro nk'uko ubibona. Bose barashyushye, abantu bose barishimye cyane kuko nk'uko ubibona amakuru hirya no hino kugira ngo tumugezeho nyine igikorwa nk'iki ngiki buri wese aba ashaka kureba wese cyagenze gite. Bikurikira hano kuri Yep TV RTA. Nkubwira ko rero minisitiri nyakubahwa minisitiri wa siporo agiye gutangiza igikorwa ahangaha ku mugaragaro. Irushanwa rikaba ritangiye ku mugaragaro rero, irushanwa rikaba ritangiye ku mugaragaro. Tour du Rwanda 2024 irushanwa ribaye ku nshuro ya 16 guhera 2009 ubwo ryatangiraga irushanwa mpuzamahanga. Irushanwa rya Tour du Rwanda rero rikaba rimaze kuba inshuro ya 16, inshuro 16 tureba umupira no gukurikirana kandi ukamenya buri kimwe. Amakipe rero akaba agiye gutangira gukurikirana uko hanyuramo iminota 3 uko bagiye bakubwira, akaba agiye kugenda atangira kandi akomerezaho nk'uko uri kubyibonera hano. Buri wese n'akanyamuneza hirya no hino mu gihugu kakubwiye ko hari amayitape 8 azaba. Iya mbere ikaba ibereye hano Kigali, bakazakurikiraho rero bajya Ikibeho, bazava Ikibeho berekeza bazava Ikibeho bava bahita bajya kurara i Huye, bazava i Huye berekeza i Rusizi, Kembi bazava Kembi rero berekeza i Karongi, aho bazava Karongi berekeza
berekeza i Rubavu, bazava i Rubavu berekeza i Musanze, aho bazava i Musanze rero berekeza mu Kinigi, bazagaruka ahangaha rero bava mu Kinigi berekeza i Gicumbi, bazerekeza i Gicumbi, bagaruke inahangaha bazenguruke berekeza i Kayonza, baciye Gicumbi, bongere bagaruke mu mujyi wa Kigali, bongere bagaruke mu mujyi wa Kigali, bazaze kugaruka mu tariki ya nyuma rero ku cyumweru, tariki ya 25 harimo kurushanwa bizaba ari zo mu karere barumuti, bakakuriye rero ubona ko nyine ikintu gitangaje abantu bitiga ku Rwanda bakuriye ari kuko ari ikintu gikomeye cyane abaturage bose kandi barishimiye rwose, bishimiye kureba ubu igihugu kimaze kugira iterambere mu bice bitandukanye muri siporo, muri sisiteme ya siporo abantu bamaze kuganza mu Rwanda, siporo ariko irimo bakaraza rero babukereye kabisa umuco nyarwanda wo kumenya bagakorera raporo ya East Africa Community, South African Community, Rwanda flag. Tukubwire ko rero yari Yep TV RTA biri kukugezaho live buryo butandukanye bw'ibi bikorwa biba biri kuba hirya no hino. Tukubwira ko iki ari igikorwa cya siporo, itangira ry'irushanwa Tour du Rwanda 2024. Kurikira rero ubona ko abantu bose bishimiye, tukubwira gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose ya buri kanya, kandi ibi ni ibikorwa bidasaza, ni ibikorwa byivugira, aho buri muntu wese hano yishimiye ari gukoma amashyi, amashyi menshi cyane kuri polisi y'u Rwanda, National Police, Rwanda National Police RNP, bangaba bacunze umutekano kabisa hano, buri wese yishimiye ubona ko ari igikorwa cyiza ahangaha. TV RTA ayamu Teyo Nsanze.
reka nkubwire ko rero aka gace ka mbere kari busoreze hariya kuri KCC Kigali Convention Center. Tukwibutse ko ariho igice cya mbere, etape ya mbere ya Country Rwanda ibaye ku nshuro 16 kuva 2009, aho ibaye mpuzamahanga, ibaye ku nshuro 16 Country Rwanda 2024 2024. Umwaka mwiza cyane ku gihugu cy'u Rwanda rero nkuko buri wese abizi. Reka turebe rero ikipe igiye gukurikira, atubwira ngo duhure hariya Kigali Convention Center agiye kubera agace ko gusoza agace ka mbere. Ahari busorwe rero agace ka mbere ka Country Rwanda 2024. Hey, this is Yep TV Rwanda, this is Yep TV Rwanda. Kana subscribe maze ujye ukurikira ibintu birenze ikinamico ndamukunda on the way. Jewe mwari kumwe nitwa Tiyunsanze kuri Yep TV Rwanda, Yep Media muri rusange. Ciao ciao.